شامیوانم بردوام دیگه نمی ایرو لسر بتلانه سمستر باقون لورادو ایدی خونده کاران قرنه خوستاندون نبله دوی هیامی دوی خونده کار چی بکن هیچی چه بین و مالبات هیچی چه بین اما به یکیجی میوانی خواه پسیکولوگ وجدین چلیک رمی باقون ام هرم بره خوب نه دیار بکری وجدین چلیک لیبند امه روز باش مامسته صباح بخیر روز باش صباح بخیر صاحبم به مامسته هیامک ایدی قدی جبو خونده کاران جبو مامسته آن جبو مالباتان ام بیجن ایدی بباشی بخرابی گلک تشت به هیامیدن بیجن پیکاتن جی آلیه درونیه و وسا بکرتاسی و بحثا به هیامی بکن پاشی ام بردوام بکن هیامک درباس بو چو هدی کتن سمستر بتلانیا سمستر اف هیامک گرام بو یعنی میلی زاروک ده بار گرام بو بار مالباتا گرام بو بار ماموستیان گرام بو و بزوره درباس بو هنه کردن پر شغلین درباس بو هنه کردن پر بتلین درباس بو و زیاده ترجی پر به استرس درباس بو یعنی دونمک هیامک ونی بو و هنه کبو جانا مثلا دقهرین هنه کبو پر به سپارتک دادن مثلا ماموستایبون پر سپارتک دادن پر به استرسی درباستون زاروک دکتن استرسی آلیکاری دخواستن و تف به تستا به درسخانه و به درس تایبتی درباس بون زیاده تر به شغلاندن درباس بو پر استرس هبو سر پر قایگی هبو به سر زاروکا ده سر مالبات ده مالبات جانا زوردایی ده زاروکا جانا هوال زوردایی ده هوالا و جانا مثلا زوردایی تکنولوژی هبو بونی به باشی و به خرابی هیامک درباس بو چو تاوی یعنی هلا ماموستیان و هلان زاروکان و هلان مالبات بخیر درباسی بو چو ما هیامک ونی گری ده بردم پاش ده بردم بله ماموسته ماموسته دوی هیامیده ام بیجن به تایبتی جیج بو خونده کاره تابی هیامک در باز کریم پرلی درس شغلین چون مکتبی هر روز زو شیار بون ام بیجن دوی هیامیده بلا خونده کار هیجی چه هبین ام بیجن مالبات پرانی دی بیجن بلا درس به شغلن بلا بگشتی ام بیجن هر دو عالیشی هیجی چه هبین ام بپرس یعنی کتن بتلانیا سمستر زیادتر مراv gerek ner ser zaroka yani zarok de betlaniye de de aliye de gerek hingi mesela bina xo bigre hingi mesela زیادتر hingi bina xo bigre hingi mesela bisekine cana merav mesela adız de bij dersaji cana merav per şoğlandane ji adız de bira hingi bina xo bigrin aliye ke de rune جخور مثلا به پونج به فکر به بیجه اسکانم چی بکم مثلا هیامک چاوا در باس بو کانو جخور ونی به بیجن و مالبات چی زیادتر برا نر سر زاروکا زاروک زیادتر باریوان گران و زیده اما دوی هیامی ده مثلا هنک آگاهی هین گرک زاروک خواندکار و آگاهیانا جبیر نکه جبو و آگاهیانا جبیر نکه مثلا هندک بیجی ام بیجی روز ساعت کی بیجی نیف ساعت بیجی برا دوباره بکن برا برچاو درباس بکن برا مثلا بطانیه خوانی درباس کن و مالبات چی برا مثلا خوتیکن شینا زاروکا و گوری ویا لیبنره مثلا اف زاروک ام بیجی نوت نباش آنی یا جی قارنک نباش آنی هما پیشی دبرا خوشکی پر davranmış به خوشکی حرکت بکه به خوشکی بپیوه و برا زاروکه خود تجاری مثلا نخیدینه تجاری مثلا عادز نکه برا جبیر نکه که مثلا حیامک درباس بو چو هم حیامک دنجی هین مایه اگر که مثلا تیسیری نباش سر زاروکا بکن اف حیاما دوداجی کانو مثلا نباسی درباس بکنه اما اگر که مثلا بباشی درباس کن به خوشکی پر بپیون با آخوین ام بیجه به خوشکی بزاروک را با آخوین سوی چاقی حیام دوداجی باش درباس که اوه تیسیری هفته بو که برا مالبات بیا تجاری جبیر نکه زیادتر نر سر زاروکا هما تجاری جبیر نکه مثلا آگاهی جبو آگاهی زاروکا جبیر نکه جبو که مثلا هر تم دوباره بکن برا جار مثلا روزه ساعت که 2 ساعت جی مثلا نیف ساعت 2 ساعت وان درسه جی برا بشغله برا مثلا جانا سپارتک جی چه که جبو جبیر نکه یعنی اما بتلانیه جی برا جبیر نکه بتلانیه خود جی برا بینا خود بگره برا جخور رونه برا بگره تشتی وانی جی بکه اما زیادتر مالبات برا نرسر زاروکا
به مامۆستا دۆ ڕۆژا قەرنەیە بوو تەبی gelek خوێندەکارە ئەم بێژن نۆتên baş anîn qerneyeke baş anî hineka em bêjin spasname anîn ê ku takdîr anîn ê ku teşekkür anîn hinek jî rastiyek jî heye hinek jî em bêjin notê wan ne baş bûn yan jî em bêjin belgeyek nestandin tabî malbat ji ber ku zaroka didin ber hevdû bi nasê xwe re bi cîranê xwe re bila malbat li qarşê wan zaroka hey jî çi hebin lewra dibe ku em bêjin noteke baş ne krîterek bê em dixwazin ji we hîn bibin bila malbat çi guhdarî bikin. بله جبر ده پرسکریک که می پر گرینگ هیه اف پرسکریک ما چیه مثلا ام بیج من نوتک آنی یا من تشتک سرکفتن کر من تشتک مثلا چه کر چه دبی مثلا دبیجی که جیرانه ما لای جیرانه ما خیز جیرانه ما هین باش چکری زاروکه جیرانه ما هین باش چکری از نزانم اف زاروکه جیران مثلا کی ور مدد قارشی هفته دبیجی ویونی که گره تو جیونی بکه یا ونی مثلا veya zedetir psikolojik derdi ortaya. Yani gerek peşiye de mirov zarok yani kabul ki zarok yok zarok mesela kanun note baş jibine note xarab jibine peşiye de gerek mera beş ki ev zarok gerek bir insan ki baş mirov ki baş jibov ya gerek mera bağıbine o zarok belki hata jidik belki yanlış jidik şaşiye jidik ama ya zedetir can afem nak mera beş mesela işte meyvan زاروک مالباتا یا زاروک اقربایان نوت باش آنی چته باش آنی مثلا سرکفتن بو ام بیجه دوی دبستانه ده خوند گرک تو جی بخوین چا کمره چته ونی ببیجه باوریا زاروکا جی خود مثلا باوریا وان جی خود به زیادتر نخوازن به شغلو هندر وان ده مثلا شغلاندن هب جی زیادتر نه شغلو و باوریا وان دهره چا کو باوریا وان هر جی مثلا ام بیجه 5 سال شونده 10 سال شونده و چاقه باوریه وان تونهی مثلا نکانه سرکفتن بیجی نکانه خبات کیجی چه بکه مثلا نکانه تکه جواکه نکانه به پیو با خوینه وانا زیادتر گش تهی هف گریدایی و اتکیه سر هفته دکه مالبات برا تجار وانا جبیر نکه پیشیه نه نوته باش پیشیه برا زارک به انسان باش yani daviye bira nota binere ama çağa nota nerici bira mesela zarok neyin karşı hevde ne beji yan cirana notevani ani en malbat edin notevani ani yanji akraba notevani ani çimatan ani tuştekir nabe tüştevani çağa be bejin zarok bavariye wan kutu bavariye wan dahar jibov ya gerek her timbe beji ki tamam tabi noti ani ama dukanı bir şogulu زیادتر دستت دکانه emek bide çağ kutu emek bide az باوریا me hey kutu te serkeftim be gerek var her tim çişte vani her tim gotini vali be beje ki bra باوریا zarok benci bra zarok her tim baktavar be bra zarok her tim peşiya xu bibine eğer kutu çişte vani ne bejse zarok her tim de paşta bimine o باوریا vani her wanda be eğer ku mesela hebe ku hundre wanda serkeftim be serkefti be و سرکفتریجی هر دمی دوان دابه بلا مالبات ته بلا مالبات گوتنه مالبات ته جبو ویا که مالبات گره گوتنه خود دیکار بکه هر تم بله مامۆستا ez dixwazim vê jî bipirsim yanî gelo noteke baş yani ev krîtera wî ji xwe hinekî bahs kir ev nayê maneya ku kesayeta wî xwendekarî jî xerabe yan baş e lê bi rastî ji aliyê derûniyê ve noteke baş standin em bêjin baş e yan hewildana zarokekî dibe ku kapasiteya hemû zaroka ji wek hev nebe kesek saetekê dixebite noteke baş distîne kesek em bêjin belkî 10 saeta jî bixebite ew qasî notek baş nestîne yani ew hewildan çabaya wan baş e yan ew nota baş ji bo malbata bila hêj zarokê xwe nas bikin ne wisa yani dixwazim ji aliyê psîkolojiyê ve hinekî behsa vî alî bikin. بله دست ما ده پنج هفت تلیه ما هیه پنج هفت تلیه ما تجاری وک هفدون نابه هر زاروک هیچ وانجی نوک هف دوگهره هر زاروک عقل وانجی نوک هف دوگهره هنک زاروک هی د ماتماتیکی ده باشه هنک زاروک هی امبیج د موزیکی ده باشه هنک زاروک هی مثلا د سپور ده باشه هر زاروک ده وک نوک هفدن هر تم دوگهره هفدو ده فرقلینه دوی علیه ده مروب لی بنره مرو و انسان نه وک رقمایی نه سر رقما مرو نکانه سر باخبینی ور بیج تو وک ام سر رقما ده تو مثلا سدی بگره نودی بگره تو باشه ام نکانه تشتکی ونی بیجه سر مرو و سر زاروکا هنک انسان هی مثلا نودی دگره سدی دگره
ama insan ki ne başım tiştek veni naxwaz em dibêjin ki mesela aliyê derûniyê de her zarok her tim her demî de ne wek hebe farklıyı mesela yetenekê wan jî farklıyı hêşê wan jî farklıyı akılê wan mejiyê wan jî farklıyı divê aliyê de gerek mirov lê binerin û mesela hinek zarok heye em bêje mesela matematikê de baş hinek zarok heye sporê de baş hinek zarok heye müzikê de baş ama her zarok mutlak suret û mere lê binere yetenekekî wan heye yani di aliyekî de mutlaka serkeftî dibe divê aliyê de mirov lê binere gerek mirov mesela bibêje ki ev zarokana ne wek hebe zarok yetenekê wan hêşê wan akılê wan mejiyê wan ne wek hebe farklî ne divê aliyê de her zarok kanı serkeftî bi û her zarok kanı de farklı cihê de serkeftî bi gerek mere divê aliyê de lê binere û mere her tim gerek bibêje ki ev zarok kanı serkeftî bi ne matematikê de ne ser rakama da ne ser sayıya da serkeftî nebêjî ew ciyekî din de belki di jiyanê de serkeftî bi yan jî di ser tiştekî din de di ticaret de serkeftî bi yan jî di tekiliyê de serkeftî bi yan jî di hevdildorê serkeftî bi mere gerek li vê aliyê de binere û tu car baweriya wa kut neke yani min pêşê de jî got di destekî de 5 heft tilî heye va 5 tilyana tu carî wek hevdû nabe mirov nikane bibêje ki gerek mesela gerek hevdû 5 heft tilî jî wek hev bi çawa ku merek vê aliyê de lê biner mere bi 5 heft tilî wek hevin zarok kuş wek heve wê çavê mirovê têke bi xetaya gerek mirov nekeve xetayekî wenî her zarok ne wekî hev dibin. Belê mamoste me ev pirs helbet ji welatiyan jî pirsî kan binêrin xwendekaran çi gotiye û malbatan çi gotiye li ser bersivê wan baxivin Xalis Naîfoğlu daket qadê û ji gel pirsî gelo xwendekar û malbatan çi bersiv dane em bala xwe bidin wan paşê ez û mêvanê xwe li vir em ê li ser wan şîrove bikin. مكتب تحتيل دي بابا زور تشكي بلانات تشيش بونا تحتيلي أضرازم أضرازم أضد خوشيكم أضرونم معلمة Planım az iş kurarım. Asla da bir kitabı navakım. Çünkü az geleki şuglima gerek aşkar tahtilak yapkım. Fazla roja gerek aşkar dinlenmiş bim. و أمشنا كرسي ما هنا آريتان أمي بهفالي خورا جرن أمي بعيدا خورا سوسالة نكاكن معناه إنه كم صناعة دركتنا صناعة بتشيش خود دين لمش به وبتشكي بهنا خبردن صنع دقنا ikinci dönemde daqana بهتر enerjiye مهبه أمي جرن أمو هفالي خوا أمي شنا رقيقون كبي قفنا أمي خورا جرن برا بقرهن أما برا çalışmış ben de dersi xona bardın. از درس خوش شغلم جان راجش خوريزم لا ان هاكي جو صنفي خواربن نهجي جو جاكي خوب ني دغر كان شغل تحتيل بكن شما resim kursu elimi geliştireceğim. Zeytistihwa başkın falan. از شغل دینامیش بیم از حواله خور از گرم از کتاب آخوینم. هر 15 روز تحتيل دا یک دیو بابش بولا زاروكا چيبكي گوتش me bipirse برای هیچ نبینه زاری خود در سافی چه بکن ادبی خود چه بکن بر زارو که راحت بردن پیشی برای سه چهار روزا مالی خوب اوقات تعبانه معبینه و انا حبیق dinlenmiş ببین بینا خو بردن پیش دیوینا پروگرام که خود چکن دستی خو درسی خو کم ایگو نباش و انا çalışmış ben inşallah ikinci dönem okuyacağım ve yine mektebi. ve zaro ke xwa بریته و چی پره بکن و بگرینین جبونی گو سری خوا دینامیش بکن و قیمت بدنا واو زارو کما وجا امیوان ببن دبراگو بخوازن و امیوان بگرینن و امیلوان خودی بکن و امی چی جوار لازم ده امیولو بکن والله برا شغل بشغلن با كتاب بخوين كتاب وكمان زح في داوي هي جرك جبونا وانا normal serva bisakinin و boş neçinevin haca ve zaroke ve habi zanib be zaroka ve çe kudre gerek zalim be ev zarok çe kude çe hareket etki hakime zaroke xobin Vaka fazla baskın ejin ki ul derse fazla bilo çalışmış mı ben? Dve tahtil da
gerek dev bav çi bikin jibona zaroki xwa ya öncelikle gerek wa bine deverek edeyim hava değişimi bejin vakit Türkiye goti wa bibin mesela cem dev bavi amazın papiri wa kalki wa ويبكن يعني قالك قد باب قداري زاروكي خبي وتشتا بحميني وبريا بيزا نشيني وريا قنش يعني وابدي قالك ها جوان هبن وجبوبان نخوشيا وقالك نبن ناف قلبالغا وناف دفرق وقلبالغ بقالك نب نوادرا وها ام هاي خوجوان بكن وبتش لازم بي قالك مشوار بكن وقه بدنوان تعطيل دوي تشكي شخورا شخودا دوي ديلنmiş بي o arada bir beş kora derze ko çalışmış bir. Geliştirmiş ki derze koda. بله برسوین گلک باشه بون امین حاج ماموس ته خوب پرسین کاغلو اول سروان برسواوی چی بیجی جاره که دیمی بری خوب نه وجدین چلیک ماموس ته دم گهداری که پرانی خونده کار دی بیجی نمی بلیزم بگیرن امی هرن بتلانه یانجی تشتین جدا دی بیجی مالبات جی ترساوا او کود بی بلهنک درسا بشغلن لسر ویرو شونی چی بیجی زیادتر زارا کوتن گوتازی رازم یعنی وکم حیای واری هی از حق شی دیدم حیامک پاش دا چو یعنی حیامک گیری دا ما راه هدی زیادتر شغولین و شغولین بتلینه بتلین دی بیجن بتانیه ما برا باش تر باس به امالبات شی دی بیجه برا زیادتر درسی خوش بیر نکه زیادتر برا آگاهی خوش بیر نکه جبو بیا که برا درسی چیکه ve aliye de azlebne remeskanın peşinyare ki vani bibejim yani tamam malbat jî hakliye ama zarok jî hakliye bira zedetir aliye zarok talebner zarok mesela de heyamek ide mesela zedetir şoguli milevi de barevi gram bu zedetir hem be mamostere tekiliye xubaş kır hem de malda hem hevara tekiliye xubaş kır spartak çekir pır betli ve aliye de mesela zedetir mesela gerek hinki bina xo bigre ulmari de vekeve yani viya haq dike ama kuçağa mesela vekeçi 15 roja nav mali de vekeve bira vaqt weyn derbas be nabe çünkü agahiye peşiye mesela agahiye heyama yekemin de gerek mesela her tim dubare bike ki ji bir neke jibe viya mesela roje saatek yani niv saat bira wan agahiyana wan testana wan mesela envanterana زیادتر برای دوباره بکه که جبو جبیر نکه همه هم بیش 24 ساعت وقت ایدن ده جی برای شخور هنکی بگره هنکی مثلا هر کورسا ام بیجن هر سینمایی هر تیاتروی به حوال خوره وقت در باز بکه مثلا زیادتر برای وکه بخو بگره بخو مثلا چشتیونی کانون بکه جخو یا حق کریه جا مالبات چی برای نترسن مثلا زاروک جخو 4 ماه دشغلو شرم هاد شغل دبتل جانا مرفق مثلا دخوازه دینامیش به دخوازه مثلا اینکه بینا خوب بگره اینکه شخور رونه çünkü insan جخور نه تفده ماکینه insan tevde insan mesela bine degre mesela kalbe insan heye mesela mejiye insan heye insan makine mesela tekvanı bebeje 24 saat şukur bişol ama tişteki veni tune jara mirov dukhazı ki bettani be jana mirov dukhazı ki mesela vekeve jana mirov dukhazı ki mesela bağıvine jibo vi aliye de bırak malbat müsaade bik zarokra betlani biraz zarokra başlar basbı و تجاری سر ده مثلا زودایی ند زاروکا یان 15 رویا گرک تو بشول تشتی کی ونی تونه یان جیبا تستانا چک گرک تو مجبور تشتی کی ونی تونه برا بخوشکی پیر با اخوین مثلا روز ساعت کی نیف ساعت دوباره بک آگاهی خو و مثلا وقت دیدن دجی تو کانش خور بگر مثلا موزیک گوداری بک فیلم تماشا بک هر سینمای به حواله خور وقت باس بک مالبات وقت باس بک تو کان امکان مثلا پبره هر مال اقربا یانجی مال کالکی خو یانجی مال پیکا خو امکان بگره مثلا زیادتر وانا پر مهم سر زاروکا ده جبوک موتیواسیون زاروکا مثلا ورجی هم زاروک جی هم امجی مثلا زیادتر ده ناف جیان ده چاقا مرف پر شغلی سوی چاقه دخوازی مرف هی مرف کی بتلی مرف دخوازه مرف رونو مثلا مرف دخوازه هر سینمای مرف دخوازه هر مثلا تکیلی نافبره انسانی دنه مثلا مرف دخوازه حولی دوره مرف دخوازه مالبات اقرباره بو اخوینه بپی زیادتر وان چستانا پر مهمه که جبو موتیواسیون مره ورجی
و زبو کی مرو نکه استرس ام بیج مالبات چو سر زاروکا گوت مثلا گرک تو بشغل اجیا کی شو نجی زاروکا جخو مساوی پرسی بپرسی ای بیج کی مثلا از همک شغلیم دیسه از کتم بتلانیه دیجی مالبات هم بیج گرک تو بشغل ادویادم چه فهم کر از حاتم جیانه ناور از جیانه ده سبا شغلاندنه حاتم سبا درسی حاتم یعنی از نه انسانم اوش خور بیا سوال که اوه تک استرس زبو کنه که استرس مالبات جی بیا راحت به روز نیف ساعت که آگاهی خود دوباره بکه وقت ایدن دیجی برای خور بگره موزیک داری بکه برای هر سینمای برای موزیک برای هر قرصه که موزیک قرصه که تایبتیه برای هر قرصه اشاره داریه که وقت برای باشتر باس به جبو موتیواسیونی ورجی جبو هیام دویمین او موتیواسیون ورجی و براهیم به شغله براهیم باش سرکفتی به به ماموسته ده هیام مکتب ده جبر کزارو خوارن و خوارناوان بیجن düzen ava betir heye malbat betir baldarın ve heyamede bilaheci çebin yekşi jali teknolojiye ve mektebede demaku mektebe malbat nahvazın zede bir televizyon, tablet, telefon ara alakadar bebin ve heyamede bila destüre bidin yan nedim yan jili gori ki jan rezkan tevbi gerin. Yani ana pargelak jiyana mirov heye. Pargela jiyana mirov kana bibêje ki sibê zû saet hefta de radibe mesela em jîwenî em di şixulu em sibê zû radibe mesela zarok jîwenî xwendekar jîwenî xwendekar çi dibin saet hefta de radibin derin dibistanê saet 12 de yekê wan de tê gorî wiya mesela spartekê xwe çêdike yani ew pargelek û jiyana wan hêdî çêbûyî hêdî ketî cî ana ew گوری و پارگره جی چه مکتبی مثلا شیبکی دخو و خورنکی و دخو مثلا گوری ویا جیاناوی چه دبه مثلا گوری ویا دو شغل سیستم اکوی پارگل اکوی هیم چه کتم بطلانیه دوی بطلانیه ده ام بیج دو نورمال ده جیانه ده ساعت 70 راده بو حیا ساعت 12 یکی اگر کو او زارک وکوه حیا ام بیج سبزو و نکوه مثلا دیزیا فیلما تماشا بکه یانجی ام بیج وکت روزک دن ساعت 12 da yekê de rabû duda de rabû ve çaxê çi dibe ev pargela jiyanê xera dibe pargela tenduristiyê xera dibe ev pargela laşê însan xera dibe her tim xera dibe ji bo viya ku mesela di heyamê de heyama yekemîn de çi kirine saet çi de rabû ise gerek vê saetê de dîse rabe tu car nebêje saet 12 de yekê de rabe çünkü pargela wanê xera be خوارن و خوارن جوانی ام بیج تاشته ده پنیر و زیتون دخار نه برا او پنیر و زیتون تجار نه گوهرینه چا گوهرین ise جبو تندرستیه وی تندرستیه زاروکا نباشت به شتکی نباشت درده که و orte و عالیه تکنولوژیه ده مرو لبناره ام بیج روزی چا دچو مکتب تجار به تلفن نه دلیست تجار به تابلت نه دلیست تجار تلویزیون تماشا نه دکر tamam betlaniye de mirov kanı saat ke 2 saate yani 3 saate bir telefonu, tableti, bir televizyonu vakt derbas bıkı ama zıdetir çağa vakt derbas kırsa ve çağı kanı mesela müptelabun der keborte müptelabuna teknolojiye der keborte müptelabuna telefonu, tableti der keborte ve çağı navbera jiyana xwendekara ali xwendekara da tiştekî ne baş der keborte yani bira jixur temaşa bikin jixur bixwînin جخور تمام وکوین وخونو بخون همه برای دقت بکن برای جیانا تندرستی وان خرانه برای سیستم هیاما یکمین چاویسه هیاما دویمین جی ونی بردوام بکن جبو یا که مثلا زیادتر نه به همه هندک کانه مثلا به تکنولوژی وقت در باز که هندک کانه خوره مثلا فداکاری بکه هندک کانه مثلا خوارنو و خوارنا خود دقت بکه جبو آماده بکه هیاما دویمین و چاقی از باورم تندرستی وانی هم باش به Pema mustawek dawi hem ji bo xwendekara hem ji bo malbatan çend gotinên wê ku hebin ji aliyê derûniyê ve ji aliyê jiyanê ve em bistînin faşêm xatir ji xwaz. Zarok çi dibînîse her tim wiya dike jiyana xwe bira malbat tucar wiya ji bîr neke o zarok ser ne rakamayı ser rakama ne hatiye dünya divê aliyê de gerek malbat zarokê xwe binere û her zarok ne wek heve farklı zarok û yetenekê wan hêşê wan aqilê wan ne wek heve û zarokek dema ku xeta kir malbat gerek li xwe binere bibêjî ki pêşiyê de min çi kiriye
Çünkü zarok esere dev bav xuyim. Divê aliyê de eger ku dev bav çi bike ev tesîrî zaroka bike. Eger zarok mesela serkeftî nebise, tiştê nebaş bikise malbat gerek pêşiyê li xwe binere, min ku de xeta kirî, min ku de şaşiyê kirî. Gerek divê aliyê de lê binere û pêşiyê de gerek zarokê xwe qebûl bike, hezkirin bide zarokê xwe. Yani pirsgirêkeke me yê zêdetir, em pir zêdetir ser hezkirinê yî. Mesela em hezkirinê nabînin çawa ku em hezkirinê nebîne, em çawa dijewij zarokê me çê dibêje em nikan hezkirinê bide hevlidora xwe, gedê xwe, zarokê xwe, yan jî em mamosteyê xwe, yan jî hevalê xwe em nikan hezkirinê bide. Çünkü malbata xwe de me hezkirin nedî. Di vê aliyê de malbat pêşiyê de gerek zarokê xwe hezkirinê bide wan qebûl ke û xwe tê kişîna wan û çawa xeta û yanlış bû şaşî bû jî gerek pêşî de xwe sewal ke min li ku de xeta kirî, min li ku de şaşî kiriye û di vê aliyê de mirov lê binerise ez bawerim jiyanekî hîn baş ew ê çê bi, jiyanekî hîn zarokê hîn serkeftî bi, hîn baş bi, dersê wan jî ew ê hîn baş derbasî bi û jiyana wan jî ew ê hîn baş bi. Me mamoste gelek spas, psikolog Vecdîn Çelik agahiyen gelek başlaneme, roja hoş bimîne em bêjin. Ve mamoste me birastî jî ji bo aliyê xwendekaran jî ji bo aliyê malbatan jî gerek tiştên hêja gotin ji bo hemiyan serxêrê bê ji bo hemî malbat û xwendekaran jî hêvîdarim ê ku em bêjin hindik li gor reqeman wek mamosteyê me got notê wa baş nebin jî heyama duyemîn de îşallah baştir bibin ji bo hemiyan serkeftin dixwazim betlaneya we serxêrê bê sibe heman saatê de ve mijareke cuda û mêvanekê cuda em ê li vê derê bin li xwe baş binêrin heya sibe ez li benda we bin.